mugoroba wo kuri uyu wa kane ku itariki ya 3 ukwezi kwa 4 2025 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo, akaba ari inkuru y'urupfu rwa umuvugizi wungirije guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda wamaze kwitaba Imana azize uburwayi, nkuko tujye kubirebera hamwe muri aya makuru ku buryo ubu urambuye. Yitwa rero Are Mukurarinda. Amakuru akavuga ko rero yazize uburwayi bwa stroke yamufashe ku munsi wo wa gatatu, ni ku munsi w'ejo hashize, maze rero agahita ajya muri koma, nkuko aya makuru akomeza kugenda igaruka. Amakuru kandi dukesha ikinyamakuru Umuseke aravuga ko umwe mu bizewe yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko Are Mukurarinda yamaze kwitaba Imana. Umunyamategeko akaba n'umushakashatsi Gatera Ruhumuriza ari rero mu bashinguwe n'urupfu rwa Are Mukurarinda yamaze kwandika ku rubuga rwe rwa X agira ko rero cyangwa se agira ati mu cyumweru gishize yari kumwe nawe batera urwenya. Avuga ko rero kuwa gatatu yagize ikibazo cya stroke ahita ajya muri koma, bityo ngo akaba atarigeze yongera gukanguka kuva yajya muri koma ku munsi w'ejo hashize. Agira ati rero umutima wanjye urababaye cyane ku bwa Mukurarinda wamaze kwitaba Imana. Ku mbuga nkoranyambaga rero inshuti n'abakoranye na Are Mukurarinda bakomeje kumusabira iruhuko ridashira. Nkwibutse ko rero uyu mugabo yari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma amateka ye avuga iki kubirebana n'uyu mugabo yari mu ntoki? Are Mukurarinda yize amashuri y'incuke mu Rugunga, akurikizaho amashuri abanza 8. Nyuma y'uko rero hari habayeho impinduramatwara reforme, aza kujya kwiga amashuri yisumbuye i Rwamagana mu icungamutungo twita ekonomi mu ndimi mpuzamahanga. Ikindi kandi akaba yari yize imyaka igera kuri 6. Mu kwezi kwa gatandatu mu 1990 yaje gusoza ayisumbuye, abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'Ubutare. Cyakora kandi amakuru akavuga ko uyu mugabo atigeze atangira ishuri, kuko rero intambara yahise itangira habaho umwaka w'imfawusa, icyo twita année blanche. Avuga ko rero ngo muri icyo gihe aribwo yatangiye iby'umuziki. Agira ati rero hakibaho année blanche natangiye kwiga gitari. Mu kwezi rero kwa gatatu gushyira ukwa 4 dushinga bande y'umuziki yitwaga Galaxy Band. Avuga ko rero hashize iminsi yaje kujya kwiga mu gihugu cy'Ububirigi mu kwezi kwa 9 mwaka 1991 mu bya science politique et sociale, ariko rero ubaza kuvangamo rero abandi biga science économique, biza gutuma asaba rero guhindurirwa ibyo yari yahisemo, kuko bigaga imibare kandi we yanga. Agira ati nangaga imibare cyane ku buryo rero no kuyitsinda byari ibintu igoye cyane. Dutangiye kwiga rero abandi basubiyemo amasomo ajyanye n'imibare mu minsi 20 babaga rero bayirangije, mbona ndasigaye mpitamo rero kujya guhinduza. Nahise nsaba guhindurirwa, kuko rero iyo wamaraga iminsi 30 kaminuza igitangira idohindurwe ubwo hitaga rero ubyiga burundu. Mbashije rero bansaba kujya mu mategeko, icyo twita droit. Ndangije rero nza kwimenyereza ibyo bize rero cyangwa se ibyo bitwita stage mu ndimi mpuzamahanga. Akavuga ko yabyimenyereje ari Buruseli nk'uwunganira rero abaregwa, icyo twita avoka mu ndimi mpuzamahanga. Mu kiganiro kandi yagiranye n'ikinyamakuru Kigali Today yatangaje ko rero yatunguwe no kumva yaragizwe umuvugizi wungirije guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse avuga ko rero umuntu wa mbere wabimubwiye yari umunyamakuru barimo baganira. Agaragaza ko rero yamenye ibyo ko uyu mugabo yagizwe umuvugizi wungirije guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Are Mukurarinda avuga ko nubwo yahawe inshingano zo kuyobora cyangwa se zo kuba umuvugizi wungirije guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, ariko agifite imishinga myinshi irimo gukomeza gufasha abahanzi batandukanye. Aho avuga ko rero mu mwaka mushya wa 2022 icyorezo cya COVID-19 ngo cyatanga cyangwa se yavuze ko nigitanga gahenge azategura igitaramo kizahurirwamo ingeri zose z'abantu, cyane cyane abo ku rwego rwo hasi. Izo rero akaba ari zimwe mu nzozi ya Rafite kubirebana n'uyu mugabo kugeza kuri ubu ngubu amaze kwitaba Imana. Ni inkuru rero ngaruka ku buzima bw'uyu mugabo yagiye agaragara muri 2021 ubwo rero icyorezo cya COVID-19 cyarimo mu buryo rero navuga ko ubusa ubu ugoye cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru akavuga ko yitabye Imana azize stroke. Stroke ni indwara rero ikomeye cyane ikunda kwibasira abantu batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no handi hanshi ku isi. Ni indwara kandi iri mu zikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bake, nk'uko impuguke rero mu buvuzi zakomeje kugenda igaruka. Amakuru akavuga ko rero yaguye muri koma yagiyemo ku munsi w'ejo hashize.
ndetse kuva icyo gihe rero akaba yaje guhita yitaba Imana nk'uko aya makuru abigaruka. Ni inkuru y'incamugongo rero ku ruhande rwa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda, ni inkuru y'incamugongo ku banyarwanda muri rusange, ku muvugizi wungirije wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Mu yandi makuru rero nakubwiye ko ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gusubira mu mujyi wa Walikare nyuma yo gusubira inyuma kw'ingabo za M23 zari zimaze iminsi ziwugenzura. Mu gihe kandi muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Joseph Stefani Mukumadi wahoze rero ari guverineri w'intara ya Sankuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yamaze kujya mu mutwe wa M23. Mukumadi kandi yemeje aya makuru biciye mu mashusho isizwe ku rubuga rwe rwa X rwa M23, yaho rero yabinyujije muri Lawrence Kanyuka uyivugira mu bya politike yashyize hanze ariya amashusho. N'amashusho kandi uriya mugabo agaragaramo ari kumwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro AFC ribarizwamo M23 Colonel Nanga wamwakiriye Mukura Madi. kandi nyuma yo guhura na Nanga yashimangiye ko rero inzira zose zishoboka ari ngombwa mu kuvanaho rero aba ari gusenya igihugu mbere rero yo guhamagarira abanyekongo kwisanga muri AFC M23. Uyu mugabo kandi yamaganiye kuri abo yise banyamuke muri politike bakomeje gufata bugwate Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agira ati hari ubwoko bwa politike uyu munsi bwibwira ko ari bwo bwonyine bukwiye gufatira ibyemezo amamiliyoni y'abanyekongo yunzemo ko kandi M23 ariyo mizero abanyekongo bari bamaze igihe bategereje mbere iyo kubashishikariza rero kuyijyamo batitaye ku macakubiri nk'uko yakomeje kugenda abigaruka. Muri 2019 nibwo Joseph Mukumadi kandi yatorewe kuba guverineri w'intara ya Sankuru mu matora yitambitswe n'abarimo Lambert Mende wahoze rero ari umuvugizi wa guverinoma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba ngombwa ko umugambi wo kumuvutsa inshingano yari yatorewe uburizwamo na komisiyo y'amatora yari yubowe na Colonel Nanga nk'uko cyangwa se Colonel Nanga nk'uko aya makuru abigaruka. Uyu mugabo kandi akaba asanzwe ari n'umuyobozi w'ishyaka rya Action des Démocrates cyangwa se Democrats ID, akaba rero ari imwe mu mashyaka akomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka iri shyaka ryatangaje ko rero ryitandukanyije n'ihuriro Union Sacrée de la Nation USN, akaba ari ishyaka rya Perezida Félix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero mu ijoro ry'ejo kuwa gatatu hashize ku itariki ya 2 Mata aribwo ingabo za M23 rero zabaga muri Walikare centre zavuye zisubira inyuma. Nta makuru yiri wacicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye agaragaza ko rero M23 yamaze kuva Walikare, ndetse kugeza muri ayo masaha ya kumanywa ingabo za Leta ya Kongo FARDC zikaba zagaragaye zifotoreza muri uyu mujyi. Uyu mutwe kandi mu kwezi gushize wari watangaje ko ugiye kuvana ingabo zayo muri uriya mujyi mu rwego rwo gutanga agahinge ndetse no guca inzira yo gukemura amakimbirane ufitanye na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi akavuga ko kuri uyu wa gatatu aribwo FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo basubiye mu mujyi wa Walikare ndetse no mu nkengero zawo zirimo nk'ikibuga gito cy'indege cya Kigoma. Amakuru kandi akavuga ko bamwe mu baturage bari barahunze imirwano nabo bongeye gutahuka. Kwa 22 Werurwe nibwo rero M23 yari yamaze kwigarurira uriya mujyi nyuma kandi yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kinshasa. Uyu mutwe kandi ntacyo uratangaza ku kuba ingabo za Leta zawusubiyemo nyuma yo kuvamo ku ruhande rwa M23 nk'uko aya makuru akomeza kugenda abe igaruka. Gusa kandi akaba ari andi makuru avuga ko kuba M23 yavuye Walikare ari byo mu nzira nziza yo kugaragaza ko bifuza amahoro ndetse n'ibiganiro. By'umwihariko rero bagaragaza ko uburyo bwonyine bushoboka bwakemura ibibazo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uburyo bw'ibiganiro, ndetse banagaragaza ko bafite ubushake mu gushyira mu bikorwa ibyo biganiro, harimo rero n'igikorwa cyo kuba bava mu mujyi wa Walikare nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Gusa rero bamwe mu bashyigikiye M23 bakomeje kugaragaza ko hari ikintu batishimiye cyane kuba M23 ishobora kuba yafata Walikare ariko ikaza kuyirekura. Ibintu rero babona ko bitari bikwiye ku ruhande rwa M23. Gusa M23 yo ikagaragaza ko hari ibintu byari bikwiye cyane cyane mu rwego rwo kugaragaza ko hari gahunda bafite cyane cyane binyuze mu biganiro no kugaragaza ko rero nta yindi nzira ishobora kuba yakemura amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usibye inzira y'ibiganiro no kuba rero bakwemera guca bugufi ku ruhande rwa M23 bakagerageza rero kuganira na Kongo uburyo bwari bwo bwose bwatuma iki kibazo gishakirwa igisubizo ku buryo burambye. Reka rero
bashimire mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira no kubana natwe. Rero gahunda zacu z'amakuru nakagaruka turakomeza kurebera hamwe byinshi bitandukanye, gusa twifuriza rero iruko ridashira nyakwigendera umuvugizi wungirije guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda Alain Mukurarinda amaze kwitaba Imana, nkuko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho, kaba yazize uburwayi kubirebana n'uyu umugabo. Byinshi bitandukanye rero muraza gukomeza kugira ngo cyangwa se muraza gukomeza kubibona cyane cyane kubirebana n'aya makuru, ariko by'umwihariko rero reka tumwifurize kugira iruhuko ridashira kubirebana n'uyu mugabo.